mi yoruwayon ɓakke ɗo kañum kadi yimɓe naafiqiɓe, yimɓe ittaɓe fiira, yimɓe huɗaɓe, ɓe dari ɗo ɓe nayo ɓe kondani attaque Iran contre Qatar. Aynay ko Qatar attaque ina base ji militaire américain ɓe ɓen kamɓe kay ɓe cibli ɗe balɗe ɓe yi ko feƴƴi ɗo kon ko Amérique yahi bombardi ɗo Iran kon, bonni matériel ji maɓɓe wari yimɓe maɓɓe, ɗum ɗon fof ɓe fermi sekkoji maɓɓe ɗi ɓe haalali ñett ko warugol ɗo yaltina ɗo ɗumaji communiqué ji nano kondani he no yurmi julɓe bu'a, julɓe salte, julɓe ɓakke, julɓe ñoogu, julɓe naafiki yimɓe huɗaɓe tawan hi ko ya kondanu ko ɓeya yotti ko waɗa ko aynay ɗi bareɗi ɗi jangata qur'ana, aynay qur'ana nayi maɓɓe jippi, aynay qur'ana nde nayi maɓɓe jippi sa waɗama ya yotto. Yimɓe huɗaɓe bambayɓe kefero, bambayɓe naafiqijo, bambayɓe bonɗo, finansayɓe bonɗo bonnanayɗo dina. Nyande ɓe gayni de Iran mi haalino ɗe balɗe ko woni finansude ɗe gere fino Iran déstabilisére fof ko arabuɓe, ɓe saudien ɓe, Qatar, Jordanie, Imarat, ko ɓe nyande ɓe gayni ɓe woɓe ara ɓe naata e nder mum. mi yiyano nde nyande julɗo no yalta ɗo no hekka ɗo kadi goɗɗum go, par ce que hande ko tout contre l'Iran fopponoreni ko on ɗon e feƴƴude ɓe no sikkude ara yimɓe ɓen ko fetuɓe ɗi mbuuɗi komi haal ɗe balɗe ko jawle ko yaltinaɗo accord ji plus de 600 milliards ɗum fof kono ɓe déstabilisira Iran foppo ko ɗum. Imarat ne ƴawna avion je ɗe 400 millions de dollars jonna Trump en joni Amérique attaquiɓe yaɓe haali mo ɓe fermi sekkoji maɓɓe ɗi ɓe deƴƴi ɗew ɓe fop ko ɓaɓe ya fuɗɗike ripostude base ji militaire ɓe maɓɓe ɓen par ce que Iran kadi ɓe ɗaani sina ɗum wara ɗo ɓe moƴƴinino missile ji sifa ɗe ɗe koridinore moƴƴini ɓe uggino ɓe fanka hada si ɓe lanci ngiɗo ko Amérique to ngi joɗoyto. Yimɓe huɗaɓe Amérique ko leydi mahindi e hoore tooñe, gila Amérique wi'a Amérique ha ka ñallata niɓɓa ɗo ko leydi mahandi e toñugol tu woni golle maɓɓe, tooñe tun ɗon andi aduna on gila o fuɗi ha wetago hande ko kamɓe tun heeɓi ko ƴetti bombe atomique bugi e leydi goɗɗo. Amérique ɓe ɓi ɗo ko leydi mahindi e tooñe jattugol ɗon andi e européen ɓe mbaɓe wi ɗo ɓe yehi Amérique ɓe waruno ɓale ko ɓe tawi ton ɓe wari amérindien ɓe colonise ko ɓe huɗaɓe ga iwruno ɗo yehi lorri ko leydi mahindi e hoore fenande kamɓe ko ɓe attaque ala droit royottagol mbabbi ɗin kadi jamais plus grand jamais ɓe jaɓa guerre memmine ka maɓɓe ko ɓe yaw ɓe memminoya guereji ka yimɓe ɓen ɓe yaɓe joƴinande base ji militaire maɓɓe Moyen-Orient fo ɓe jooɗo e pays ji arabe ɓe bonni ɗo Irak ɓe yaɓe joƴini ton base militaire ɓe joƴini Qatar joƴini Saudi joƴini ɗo ɓe sendi ɗum fop Moyen-Orient fop fi tun ɗo ɓe déstabilisira ton intérêt ji maɓɓe ɓe noon julɓe naafiqiɓe o ruwayon bu'a ɗo ruwayon hibbuɗo ƴiƴan si ari fempi ruwa ɗo ɓe kadi yoɓe maruɓe mandi to billahi wallahi tallahi mandite onon ñande ɓe gayni de Iran woko onon ɓe yahanta ɓe seeka yon ha nafiki moɓo yimɓe halkaɓe kamɓe ɓe wakkili hi Israël en heɓa fala façon armuji fo ko ittirte wonkiji kono Iran na moƴƴinan hoore mum intérêt fi diina hoy yimɓe ñooge yimɓe ɓakke fi diina hoy salteɓe mi yiya noon puloy fuuta no yalta ɗo no tigga hoy arabu onon Allah no ko no metti sa no metti ko ya bentoɗa jaɓɓitoraɗa mi ala droit yottagol arabu na yimɓe arabujo arabu siɗa ɗaɓɓude neɗɗo fulisijo neɗɗo bonɗo ka bonɗo naafiqijo ha fotti arabujo yilto dari golle woɓe kondani ko katarata kaga ko base militaire maɓɓe ɓen kamɓe kay ka ɓe wawi frappude ɗon ɓe frappata ɓaɓe jogaki gongeji ɓe nela Washington yimɓe huɗaɓe woɓe kondani na ɓe yotto ne ok min siko woni ɓe hay o mer rouge kala bateau wa rewray ngal ɗon fi carburant e gaz e piiji fof ɓe dowa sunnude aduna on naata kawo nde wotere kono jooɗeɗo ɗo nde ɗe guere no gasa haray ɓalejo kan e naafi ƴeyagal mum fo yaltama ɓaɗo gandi hay fusse ngala hay fus ko woni hokka ka goɗɗo iwrata hay pétrole ko bonɗo yahanta e ñolɗo pétrole bonɗo hay carburant mo hukketen ka réservoir ji men ɗi ko ñolɗo jooɗeɗo ɗon Amérique ko leydi tooñe leydi toñayndi ndin gila ndima ha ko toñugol ndi jokki kala mo ɓe ambargi
ɓe tawi ambargo maɓɓe wawali resisude hore makko ɓe yano e makko. ɓe ambargiɗo Gaddafi ha ɓe ronki ɓe nda sakkitode mum ɓe yano e makko. yormi aduna ka fokkiti